Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru y'uruhererekane n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro gatanu kuri gatanu. Ni breaking news, ni amakuru agezweho ari guturuka mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Afurika ibiyaga bigari, utibagiwe no hakurya y'inyanja ngari. Ndaza kubwira ko u Rwanda rwashimangiye ko rukiryamiye amajanja ku mugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye Evariste w'u Burundi. Ni ingingo yagarutsweho na Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa uhagarariye u Rwanda muri Loni ndetse no mu yindi miryango mpuzamahanga iherereye i Geneve mu Busuwisi. Ni ijambo yagejeje ku nteko rusange ya 59 y'akanama k'uburenganzira bwa muntu. Ndaza kandi kubwira byinshi byagiye bitangazwa ndetse u Rwanda ruracyafite impungenge za FDLR mu buryo bukomeye cyane. Ndaza kubwira iyi article icyo ivuga magingo yangaya. Ndaza kandi kubwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo perezida w'inteko nshinga amategeko Vital Kamerhe yanenze icyemezo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwafashe cyo guhagarika imishahara y'abakozi bakorera mu bice biri kugenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Ndaza kandi kukubwira n'andi makuru akomeye cyane ari guturuka ku kibuga cy'imirwano muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Urugamba ntabwo rworoshye n'aka na gato. M23 uyu mugoroba yigarurira ibindi bice ndetse amakuru aranavuga ko yamaze kugera muri centre ya Rucuru. Amakuru kandi yandi muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu gace ka Katana ni mu birometero 10 hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu. Amakuru menshi cyane ariko hava nuko intare za Sarambwe ngo zongeye kugabwaho ibitero si musiga. Ndaza kandi kukubwira ko muri Uganda Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasinye cyangwa yemeje itegeko ryemerera inkiko za gisirikare kuburanisha abasivili. Aya makuru yemejwe n'inteko nshinga amategeko yari yiherutse gutora iri tegeko ku ya 16 Kamena 2025. Ni itegeko bashyikirije Museveni nawe arishyiraho umukono. Ndaza kandi kukubwira andi makuru akomeye cyane magingo yangaya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje kandi urwango Constantin Mutamba ngo yagiriye u Rwanda ntabwo byari kumuhira. Uyu Mutamba rero ari kuburanishwa magingo yangaya. Ndaza kubwira aho dosiye ye igeze ndetse yaba yagejejejwe n'imbere y'urukiko kugira ngo aburanishwe ku byaha aregwa. 5 kuri 5 reka mbahereza ikaze n'abasabe gukora subscribe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Reka mpere kuri iyi nkuru. U Rwanda rwashimangiye ko rukiryamiye amajanja ku mugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye Evariste w'u Burundi. U Rwanda rwagaragaje ko rudashobora kwirengagiza umugambi wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni ingingo yagarutsweho na Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa uhagarariye u Rwanda muri Loni no mu yindi miryango mpuzamahanga iherereye i Geneve mu Busuwisi. Ni ijambo kandi yanagejeje ku nteko rusange ya 59 y'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi. Ambasaderi Bakuramutsa yanagaragaje ko kuva mu mpera za 2021 u Rwanda ruhanganye n'ikibazo cy'impungenge ku mutekano warwo ziterwa ahanini n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agaragaza ko kandi ibindi biteye inkeke u Rwanda ngari umutwe witwaje intwaro wa FDLR ndetse n'imitwe irenga 200 ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubushotoranyi bwa Kongo bwagiye bugaragara kenshi bakorera igihugu cy'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ati ikindi nanone giteye inkeke ni ibitero byinshi byagiye bigabwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda birimo kurasa ku butaka bw'u Rwanda, kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe n'indege z'igisirikare cya Kongo, gushimuta abanyarwanda baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisa n'ubukangurambaga bwateguwe bw'imvugo z'urwango zibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Indi ngingo Ambasaderi Bakuramutsa yagarutseho ni imvugo zitandukanye zagiye zikoreshwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bagaragaza ko biteguye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu Kuboza 2022 nibwo Tshisekedi yumvikanye abwira urubyiruko rw'i Kinshasa ko yiteguye guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu cyo yise
kubohora abanyarwanda. Ati abanyarwanda ni abavandimwe bacu ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe, bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore. Ati ni abavandimwe kandi bakeneye ko dushyira hamwe ubundi ngo tugakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda burangajwe imbere na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni imvugo yaje kongera gushimangirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi muri Mutarama 2024, aho yavuze ko azakomeza gukora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda kwibohora, agakuraho ubuyobozi buriho bw'u Rwanda. Muri iyi nteko rusange, Ambasaderi Bakuramutsa yanagaragaje ko aya magambo ateye impungenge kandi ko atigeze arenzwa ingoyi. Ati wenda ikindi giteye impungenge cyane ni imbwirwaruhame za Perezida Felix Antoine Tshisekedi na General Neva bashize amanga bahindura ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bazabikora. Ati ikintu cyarushijeho kuzamura umwuka mubi kandi kidashobora kurenzwa ingoyi ni iki ngiki cy'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we Burundi Evariste Ndayishimiye ngo bazakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Yanagaragaje kandi ko ikibazo cya M23 cyagarutsweho ahanini kigenda kirengagizwa ndetse no kwirengagiza abanyekongo cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ashimangira ko ntaho iki kibazo gihuriye n'amahanga, ari icy'abanyekongo ubwabo ku bwabo nubwo Kinshasa ibigereka ku Rwanda. Ati agahinda kabo ntabwo katijwe umurindi n'igihugu cy'amahanga nk'uko bikunze kugarukaho kenshi mu mbwirwaruhame, ati ahubwo gifite imizi mu guhuzwa imvugo zihembera urwango no kwicwa. Ibibazo byo gutsindwa kw'imiyoborere bikwiriye gukemurwa na guverinoma ya Kongo. Ibi byose rero nibyo yagiye agaragaza. Ambasaderi rero Bakuramutse yanashimangiye ko u Rwanda rugifite ubushake mu biganiro bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe cyose bizaba bitabogamye cyangwa ngo bibe igikoresho cya politike. Aha rero yagiye abigarukaho neza cyane agenda ashimangira ko u Rwanda rugifite gahunda yo gukomeza ibiganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rwanda has faced a disturbing escalation of hostile actions originating from the Democratic Republic of Congo. Of particular concerns is the reinforced collaboration between the Congolese army and the Kinshasa-backed FDLR, a UN-sanctioned armed group composed of individuals responsible for the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, which continue to propagate a genocidal ideology in the Great Lakes. Yego, birumvikana neza cyane. Bakuramutse yagiye agaruka kuri byinshi bitandukanye bibangamiye umutekano w'u Rwanda, ndetse yagiye agaragariza imiryango mpuzamahanga itandukanye ko u Rwanda rwiteguye gukomeza ibiganiro mu rwego rwo gushaka ikibazo cy'amakimbirane akomeje kugariza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka munyemere nerekeze i Kinshasa. Yitwa Vital Kamerhe niyemeranya na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse imishahara y'abakorera ahagenzurwa na M23. Ni perezida w'inteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe yanenze icyemezo ubutegetsi bw'iki gihugu bwafashe bwo guhagarika imishahara y'abakozi bakorera mu bice biri kugenzurwa na Alliance Fleuve Congo M23. Ni nyuma yaho M23 itangiye kugenzura umujyi wa Goma muri Mutarama 2025. Leta ya Kongo yasobanuye ko abakozi bayo bakorera muri ibi bice ndetse n'abari mu bindi bice biri kugenzurwa n'iri huriro bahagarikiwe imishahara yabo, ndetse ngo ni ukugira ngo bagaragaze ko bafite gahunda yo gucogoza ngo ubushotoranyi bwa M23. Rero Vital Kamerhe yanibukije ko mu ntambara ya kabiri ya Kongo, ubwo u Rwanda na Uganda n'indi mitwe yitwaje intwaro byagenzuraga 3/4 by'igihugu cyabo, leta ya Kongo itigeze ihagarika imishahara y'abakozi, bityo ko ngo batari bwo bikwiye gukorwa cyangwa imishahara yabo ikwiye guhagarikwa. Rero ati si imishahara yahagaritswe gusa kuko na leta yanahagaritse banke zakoreraga mu mujyi wa Goma na Bukavu, ibyo M23 yagaragaje ko ari icyaha cyibasira inyoko muntu. Vital Kamerhe yagiye abigarukaho nawe. Muri Uganda rero hari inkuru ivuga ko Museveni yasinye cyangwa yemeje itegeko ryemerera inkiko za gisirikare kuburanisha abasivili mbere yuko nerekeza ku kibuga cy'imirwano. N'ubundi Yoweri Kaguta Museveni nta makuru yagiye yemezwa kandi ko yasinye iri tegeko nyine yemejwe n'inteko nshinga amategeko iherutse guterana
igatora iri tegeko. Magingo aya ngaya rero igisirikare inkiko z'igisirikare cya Uganda zigiye kujya ziburanisha abasivili mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka munyemerere n'ubundi mere kuri iyi mirwano ikomeye cyane yahuje M23 n'abazalendo mu duce twa Busumba ndetse n'Abunkuba. Aha ni muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru, haramukiye imirwano ikomeye cyane ndetse rwari urugamba rutoroshye, aho M23 yarashe ibirindiro by'abazalendo birashya birakongoka biri muri ibi bice bya Busumba. Magingo yangaya mu gitondo cyo kuri tariki ya 17 Kamena 2025 nibwo imirwano yabaye hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo FDLR ndetse n'imbonerakure zo mu ishyaka rya CNDD-FDD mu Burundi. N'amakuru ava muri bice aravuga ko imirwano yabereye mu duce twa Busumba ndetse n'Abunkuba duherereye mu birometero 10 uvuye muri centre ya Mweso muri groupement ya Bukombo muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri bice aravuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye cyane zoroheje rwatangiye kumvikana ku isaha saa 12 z'igitondo ndetse rugeza ku isaha saa 3 z'amanywa. Ni imirwano kandi yanatumye abaturage benshi bo muri utu duce bahunga ku bwinshi berekeza mu bice bitekanye, ndetse benshi banahungiye muri teritwari ya Masisi ihana imbibi n'ino teritwari ya Rucuro yaberagamo iyi mirwano. Urugamba rwabaye magingo yangaya bisa nkaho intare za Sarambwe ziteguye cyane kuko zari zizi ko abazalendo bateganya kugaba ibitero muri ibi bice bya Busumba. Biravugwa ko kandi kuva mu cyumweru gishize imirwano yabereye ahitwa Kansiro yanatumye ibitaro by'ahangaha Kansiro biraswaho ndetse biranasenyuka igice kimwe. Magingo yangaya rero imirwano iri kubera hano muri teritwari ya Rucuro yanasize M23 yongeye kwigarurira ubuce bwa Busumba n'Abunkuba buherereye hafi ya centre ya Mweso, ni nayo centre nkuru muri no teritwari ya Rucuro. Reka munyemerere mve aho ngaho kandi yitwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko urwango Constantin Mutamba yanga u Rwanda rwagombaga kumugaruka. Ni amagambo Nduhungirehe yagaragaje agaragaza urwango Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constantin Mutamba Tungunga yari afitiye u Rwanda ndetse afitiye u Rwanda ati rwagombaga kumugaruka. Ni ubutumwa yatanze ashingiye kuri video Constantin Mutamba ubwo yaganiraga n'abanyamakuru tariki ya 6 Mutarama 2025. Icyo gihe yagaragaje ko abanyereza umutungo w'igihugu bakwiye kujya bakatirwa igihano cy'urupfu kandi bakicwa. Mutamba uwo munsi yagize ati nidushyiraho ibiro by'ubushinjacyaha bishinzwe gukurikirana iby'imari tuzatanga icyerekezo cy'amavugurura cyo gukomeza igihano cy'urupfu mu bihano bihabwa abanyereza umutungo w'igihugu kugira ngo niba wibye amafaranga y'igihugu ukatirwe kandi unicwe. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko kuri tariki ya 16 Kamena 2025 nibwo yagaragaje ko Constantin Mutamba yibonekeje cyane agirira urwango abanyamahanga ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside yo kwanga u Rwanda, bityo ko bitari kubura kumugaruka. N'ubutumwa kandi bwibutsa ko nyuma y'aya magambo Constantin Mutamba yavuze yose kuri ubu ngakurikiranweho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yarateganyirijwe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Shopo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Constantin Mutamba kandi amaze igihe kinini yibasira u Rwanda arushinja guhungabanya umutekano w'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse byanageze naho avuga ko azafunga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abanyekongo yise abagambanye. Ubwo rero yasuraga gereza ya Munzenze mu mujyi wa Goma mu Gushyingo 2024 yagize ati abantu bakorana n'u Rwanda ndetse na Perezida Paul Kagame bose bazabambwa cyangwa bazanyongwa, ati kandi bazajye muri gereza ya Angenga. Igihugu cyacu ati ntikigomba kugenzurwa n'abanyarwanda, ati mumenye ko bose tuzabica yewe ngo na Perezida Kagame. Umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Philimin Mivonde yahise asaba Constantin Mutamba kutarenga mu mujyi wa Kinshasa mu gihe ategerejwe kugezwa mu rukiko kugira ngo aburanishwe ku cyaha aregwa. Mutamba yemera ko miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yazirigitishije mu mushinga wari ugenewe kubaka gereza nkuru ya Kisangani mu ntara ya Shopo akazinyerereza kuri konti ze za baringa. Reka munyemerere kandi nkomereze ku muhuza
mu kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze guhagarika ikinyamakuru kirimo RFI France 24 mu gihugu cye cya Togo. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Kamena 2025 nibwo perezida wa Togo Faure Gnassingbe akaba n'umuhuza mu kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse ibiganiro by'itangazamakuru mpuzamahanga biterwa inkunga na leta y'Ubufaransa birimo RFI France 24 mu gihe cy'amezi agera kuri 3 aho bashinjwa kubogama. Iri hagarikwa rije mu gihe amakimbirane arimo kwiyongera hagati y'ubuyobozi bw'iki gihugu cya Togo ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Faure Gnassingbe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje guhangana. Gnassingbe kandi yakiriye muri Gicurasi uruhare rushya rwa perezida w'inama y'abaminisitiri idafite igihe ntarengwa manda ye izarangirira. Amashyaka abiri atavuga rumwe n'ubutegetsi Democratic Force for Republic National Alliance for Change yavuze ko igikorwa ngari ihirikwa ry'itegeko nshinga rishobora no gutuma aguma ku butegetsi ubuzima bwe bwose. RFI na France 24 byari birimo gukurikirana imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Faure Gnassingbe bamagana itegeko nshinga ryahaye Gnassingbe uwo mwanya mushya wo kuyobora iki gihugu cya Togo ubuzima bwe bwose. Reka kandi munyemerere nkomereze kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Abofisiye bakuru 108 bo mu bihugu 20 barangije amasomo mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama. Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yasabye abasirikare bakuru 108 bo mu bihugu 20 hirya no hino ku isi barangirije amasomo ajyanye n'imiyoborere mu bya gisirikare Senior Commandant and Staff Course mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama gukomeza gushyira imbaraga mu kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse n'ibihugu byabo baturutsemo no kurangwa n'indangagaciro nzima. Abo basirikare bari bamaze umwaka biga barimo Abanyarwanda 82 bo mu ngabo z'u Rwanda ndetse na polisi y'igihugu mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora, naho abanyamahanga ni 26. Mu bihugu byitabiriye iki cyiciro cya 13 harimo ibihugu 19 byo muri Afurika ndetse na Jordanie. Aba ofisiye kandi bamaze ibyumweru 47 bahugurwa aho bagize umwanya wo kwiga ku bibazo by'umutekano hirya no hino ku isi basesengura ingaruka bigira kuri politike y'ibihugu n'imiyoborere n'amahanga n'ibindi. Umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama Brigadier General Andrew Nyamvumba yasobanuye ko bahawe amasomo yo kubongerera ubumenyi ku buryo bwo guhangana n'amakuru yo kuyobora ingabo ku rugamba, kunoza imikorere y'akazi ndetse ka buri munsi nyine. Yakomeje kandi agira ati turabasaba gukomeza gukora neza no kugira umuhate mu kuba inyangamugayo mu nshingano muzajyamo ahazaza. Ati reka rero ubu ngubu ubumenyi mukuye aha ngaha buzabagirire akamaro. Muri aba bofisiye barangije amasomo 73 bahawe impamyabumenyi icyiciro cya 3 cya kaminuza mu masomo ajyanye n'umutekano Masters and Art in Security Studies itangwa na Kaminuza y'u Rwanda. Umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'u Rwanda Asoke Prof Muganga Didas Kayihura yashimangiye ko umutekano ari urutirigongo rw'iterambere rirambye. Asaba rero abarangije aya masomo yabo kugira uruhare mu gukemura imbogamizi zishobora gukoma mu nkokora umutekano n'iterambere. Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yanagaragaje ko ibi bihe isi igezemo bisaba kugira abayobozi beza babasha guhangana n'ibibazo ibihugu bihura nabyo umunsi ku wundi, ari nayo mpamvu hagiyeho ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Yanasabye rero abarangije aya masomo yabo gukomeza kurangwa n'indangagaciro ndetse no kurangwa n'ikinyabupfura. Ni ibirori rero kandi byanahembwe abanyeshuri bahize abandi mu gihe cy'amasomo, aho Colonel Dan Gatsinzi wo muri RDF yahembwe nk'uwahize abandi muri aya mahugurwa bamazemo iminsi. Abinyujije kuri X yaza ari Twitter yavuze iki? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ku ikubitiro ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekerezaga kugera ku mahoro hagati muri Kamena
2025 ariko iyo ariyo avuga ko iyo ariyo ntego ya mbere yagombye guhuzwa n'ukuri kw'imishyikirano. Ubwo rero biteganyijwe ko abayobozi ba diplomasi y'u Rwanda na Congo bazongera guhurira i Washington DC igihe amasezerano y'ibanze azaba amaze kumvikanwaho hagati y'impuguke mbere y'inama izahuza ba perezida ba Congo n'u Rwanda imbere ya Donald Trump. Nta ngengabihe ihamye yo gukurikiza muri iki gihe, ariko kandi abanyamerika barashaka ko bigenda vuba vuba cyane, aho bizera ko rwose bazabigeraho muri Nyakanga nk'uko amakuru ava muri Amerika atugeraho akomeza bishimangira. Minisitiri Nduhungirehe w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda rero yongeye kwibutsa ku mbuga nkoranyambaga ko amasezerano azagerwaho ari uko gusa amasezerano y'amahoro afitiye inyungu impande zombi agezweho, kandi ko hagati aho imishyikirano ikomeje. Hanyuma ariko hari ibindi byatangajwe bishobora no gutuma Kongo irakarira Amerika ku buryo rwose icyizere yifitiye cyashira, bijyanye n'imyanzuro yafatiye abaturage bo mu bihugu bitandukanye birimo n'abanyekongo. Abaturage b'ibihugu byose bituranye n'u Rwanda kuri iyi nshuro bwanasanze imfura ngo bashobora gukumirwa kwa Perezida Donald Trump, kwa Joe Biden, kwa Barack Obama, ariko ngo ni kwa Trump kuko niwe nyir'urugo, niwe mwenyewe muri aka kanya. Ubwo rero biravugwa ko Kongo nayo iri ku rutonde rw'ibihugu bikumiriwe bitemerewe kwinjira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, ni ibihugu bya Afurika biri muri 36 Amerika iteganya gushyira ku rutonde rushya, nk'uko inyandiko ya mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonywe n'igitangazamakuru cya Washington Post na Reuters bivuga. Iyi nyandiko yashyizweho umukono n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Mike Rubio ku ya 14 Kamena, nibwo yohererejwe abadiplomate rero iyi nyandiko bo mu bihugu birebwa n'iki cyemezo. Yego. Akimara kuboherereza zino nyandiko cyangwa ano mabwiriza, yahise abaha iminsi 60 n'amezi abiri yo kuba bamaze kubahiriza ibyo Amerika ibasaba, mu rwego rwo kwirinda ko abaturage bo mu bihugu byabo bashyirwa ku rutonde rubirukana cyangwa rubaheza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ngubu Amerika ivuga ko iki cyemezo kireba by'umwihariko ibihugu bidashobora gutanga ibyangombwa by'indangamuntu zizewe, cyangwa ibihugu bifite uburiganya bukabije mu buyobozi bwabo. Rero magingo anga Amerika ifite kandi ngo umubare munini w'abaturage nguruta viza bafite. Urumva? Rero ibihugu byose bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ku ikubitiro biri mu bifite abaturage bashobora gukumirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukuyemo u Rwanda n'igihugu cya Kenya. Muri rusange ibihugu bya Afurika byashyizwe ku rutonde rushya ni Angola, Benin, harimo Angola, Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cameroon, Cote d'Ivoire, Repubulika ya Congo, Djibouti, Ethiopia, Misiri ndetse na Gabon. Ariko kandi birimo na Gambia, Ghana, Liberia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Sao Tome Principe, Senegal, Sudani y'Epfo, Tanzania, Uganda, Zambia na Zimbabwe. Na Uganda irimo. Uganda nayo irimo ndetse urumva. Mu ntangiriro z'uku kwezi rero Amerika yari yasohoye urutonde rw'ibihugu 12 bifite abaturage babujijwe kuyikandagiramo burundu mu rwego rwo kuyirinda ibyihebe by'abanyamahanga. Amerika ngo ntabwo iri gushaka bino byihebe ngo bikomeje kwinjira muri yo, bikomeje kuyinjirira. Urumva? Ubwo rero ni ibihugu birimo Afghanistan, Birmanie, Chad, Congo, Brazzaville, Guinea Equatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudani ndetse na Yemen. Hanyuma urumva ko mu bihugu bifite ibyihebe biri kwinjira muri Amerika, Congo Kinshasa yo ntayirimo. Harimo Brazzaville. Yego. Gusa icyo gihe kandi Washington yavuze ko hari ibihugu 7 bifite abaturage Perezida Trump yakumiriye muri Amerika mu buryo butuzuye, kuko ngo bateje ikibazo gikomeye iki gihugu. Ibyo rero birimo Burundi. Yego. Na Cuba, harimo na Sierra Leone, harimo na Togo
na Turkmenistan ndetse na Venezuela. Afghanistan yo muri Aziya. Congo yararucitse yararokotse. Magingo ya ngaha rero n'ubundi biragaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufata ingamba zikakaye, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro biri kubera i Washington DC bashobora kuba bagabanyije icyizere bari bafitiye Amerika kubwo gukumira abaturage bayo baba muri biriya bihugu. Ariko n'ubundi ibi bihugu byose Amerika yagiye itangaza imaze iminsi rwose ibiburira ibiha umuburo kuko abaturage babo binjira muri Amerika mu buryo butemewe kandi bafite irangamuntu z'impiratano, bagiye bapiratirwa n'abandi bantu kandi bavuga ko baturutse muri ibi bihugu n'ubundi. Ni ibyo ngibyo kuri ibi biri kuvugwa kuri ibi biganiro by'i Washington. Okay, hanyuma ikindi twagarukaho muri aka kanya, imirwano irakomeje, ariko se duhita twinjira ku kigo cy'imirwano. Twabwira ibya Constantin Mutamba kabisa. Ni Minisitiri Mutamba, uyu ari mu mazi abira. Ari mu mazi abira mu buryo bukomeye cyane, mbona rwose yifashe no mu maso ari kurira akanya gato. Se ni ukurira cyangwa yahanagaraga akokere? Reka da, ni akababaro n'agahinda. Si icyuya. Kuko uyu Mutamba ibyaha naregwa noneho nta magingo anga nta garuriro bigifite byo kuba yahabwa imbabazi. Deja kugeza ubu ngubu umushinjacyaha mukuru w'urukiko rusesa imanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakumiriwe Minisitiri w'Ubutabera muri iki gihugu Constantin Mutamba kudasohoka muri uyu mujyi wa Kinshasa. Ubu arafunze ari block. Uwitwa Filmin Mivonde yemeje ko yafashe iki cyemezo mu ibaruwa yandikiye umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka migration. Minisitiri Constantin Mutamba yabujijwe kudasohoka mu mujyi wa Kinshasa nyuma y'amasaha make inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itoye umwanzuro w'uko Constantin Mutamba ashyikirizwa ubutabera kugira ngo aburanishwe ku cyaha cyo kunyereza umutungo ugenewe rubanda ashinjwa. Ni icyaha gifitanye isano no kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani yo mu ntara ya Shopo. Ashinjwa kunyereza nyine. Byitezwe ko mbere yo gutangira kuburanishwa Mutamba agomba kubanza kwegura. Akayamanika. Kuvuga ngo arita kurwaho ubudahangara. Si no kwegura ahubwo no gukurwaho kwamburwa inshingano. Ariko nabivuga akaba nk'usanzwe. Na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe rero yakomoje kuri kesi ya Mutamba agaragaza ko urwango Minisitiri Mutamba afite ubundi twa Constantin Mutamba Tungunga ubwitagashyizeho afitiye u Rwanda kabisa ngo rwagombaga kumugaruka. Ubwidashyizeho Tungunga kabakishe byose ushobora kumwitiranya n'abandi cyangwa se abamuzi kuri Tungunga ntibumve ko ari uyu uri kuvuga. Gusa ni ubutumwa yatanze ashingiye kuri video ya Mutamba ubwo yaganiraga n'abanyamakuru tariki 16 tariki 16 Mutarama uyu mwaka. Icyo gihe yagaragaje ko abanyereza umutungo w'igihugu bakwiye kujya ngo bakatirwa igihano cy'urupfu kandi bakicwa. Yari yibagiye ko nawe hari ayanyereje. Ahangaha yagomozaga kuri uyu nguyu Muvonde, uyu mushinjacyaha Muvonde, avuga ko ngo afite inzu $900 by'amadolari y'Amerika hariya mu Bubiligi. Avuga ati none niwe uri kunkurikiranaho, shaka kunkurikiranaho icyaha. Hanyuma Mutamba uwo munsi yari yagize ati nidushyiraho ibiro by'ubushinjacyaha bishinzwe gukurikirana iby'imari tuzatanga igitekerezo cy'amavugurura cyo kongera igihano cy'urupfu mu bihano bihabwa abanyereza umutungo w'igihugu kugira ngo niba wibye amafaranga y'igihugu ukatirwe kandi wicwe. Minisitiri Nduhungirehe rero ku ya 16 Kamena we yagaragaje ko Mutamba yibonekeje cyane agira urwanga abanyamahanga, ingengabitekerezo ya jenoside ndetse yanga u Rwanda, bityo ko bitari kubura kumugaruka. Agira ati iyo kwibonekeza cyane urwango rushingiye ku bwenegihugu, ingengabitekerezo ya jenoside no kwanga u Rwanda bikugarutse,
ni ubutumwa bwibutsa ko nyuma y'amagambo Mutamba yavuze yose ubu akurikiranyweho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zateganyirijwe umushinga urumva yego Taramu rwose ahangaha ampaye icyiswe amakuru akomeye cyane. Yes, gusa rero ni ubutumwa bwibutsa ko nyuma y'amagambo Mutamba yavuze yose ubu akurikiranyweho icyaha cyo kunyereza amadolari miliyoni 19 ziteganyirijwe umushinga wo kubaka gereza Kisangani mu ntara ya Chopo. Mutamba amaze igihe kinini yibasira u Rwanda yego arushinja guhungabanya umutekano w'uburasirazuba bw'igihugu cya Congo, ndetse byageze naho rwose avuga ko azafunga Perezida Paul Kagame, abanyekongo ndetse n'abanyekongo yisabagambanye. Ubwo yasuraga gereza ya Munzenze mu mujyi wa Goma mu Gushyingo umwaka ushize, yagize ati abantu bakorana n'u Rwanda na Kagame bose tuzababamba bazajye muri gereza ya Angenga. Ati igihugu cyacu ntikigomba kugenzurwa n'abanyarwanda. Ati mumenye ko bose tuzababamba, yewe na Kagame tuzamubamba. Umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Firmin Muvonde we yasabye Mutamba kutarenga umujyi wa Kinshasa mu gihe ategereje kugezwa imbere y'urukiko kugira ngo aburanishwe kuri iki cyaha. Mutamba yemera ko miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe muri uyu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani zanyerejwe kuko ngo zayoberejwe kuri konti y'ikigo cya Baringa. Yaranaboneyeho gusaba inteko ishinga amategeko imbabazi. Ngibi byo bavuga ngo akiye bakajya bamugarura. Mutamba avuga ko abanyereza umutungo w'igihugu rwose ngo bazajya babambwa bakicwa. Nawe nicyo cyaha akurikiranyweho kuri iyi nshuro. Kewe yegereyemo abandi nawe niko bigenda. Yes, mu yandi makuru mbere yuko twinjira ku kibuga cy'imirwano yitwa Busu Bwangwi Nshombo. Uyu nyuma yuko yemerewe kuyobora Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa M23 yarahiriye izi nshingano. Yitwa Busu Bwangwi Nshombo, yarahiriye inshingano zo kuba guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ari kumwe na guverineri wungirije w'iyi ntara ushinzwe ubukungu n'imari ndetse n'iterambere witwa Mukiza Nzabinesha Gadi. Yego. Aba bombi rero barahiriye imbere y'abayobozi ba AFC M23 barimo umuhuzabikorwa wayo Corneille Nangaa ndetse n'umwungiriza we akanaba na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Rero hari andi makuru avuga ko guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Bahati Musanga Erasto n'abandi banyacyubahiro batandukanye nabo ngo bari bahari. Rero uyu guverineri Busu Bwangwi Nshombo nyuma yo kurahirira izi nshingano yatanze isezerano ry'uko agiye gukorera hamwe n'abaturage batuye mu mujyi wa Bukavu mu rwego rwo kugera ku ntego za AFC M23. Ati uyu munsi ni icyubahiro mpawe kubera ihuriro rya AFC ryampaye aya mahirwe yo gukorera abaturage. Ati uyu munsi sindi buvuge byinshi. Ati ngiye gukorana n'abaturage ba Bukavu kugira ngo twese hamwe tuzafashe kugera ku ntsinzi cyangwa ku ntego yacu nka AFC M23. Yashimiye kandi ubuyobozi bwa AFC kubwo kumugaragariza icyizere bukaba bwaramuhaye izi nshingano. Rero ku wa gatatu tariki ya 11 Kamena 2025 nibwo uyu Busu Bwangwi Nshombo Patrick yagizwe guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo, aho yasimbuye witwa Birato Rwihimba Emmanuel uheruka kugirwa umuyobozi w'ibiro bishinzwe uburezi ndetse no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari mu mujyi wa Goma. Uyu Patrick Busu Bwangwi Nshombo yari asanzwe azwi hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu mwaka ushize wa 2024 ari mu bari bahatanye gusimbura Theo Ngwabije wahoze ari guverineri wayo. Icyo gihe yabaye uwa gatatu mu matora yasize Jean-Jacques Purusi wahunze Bukavu ifatwa na M23 ahungira Uvira. Magingo yanga rero uyu Busu Bwangwi Nshombo Patrick niwe guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo bidasubirwaho. Yes, hanyuma yitwa Floribert
urumva uyu azwiho ngo kuba yaranze ko ibiribwa byo mu Rwanda byinjira i Goma. Yagizwe umuhire na Kiliziya Gatulika, yitwa ni Kiliziya Gatulika rero yagize umuhire Floribert Bwana Shuibin Kosita, ni umunyekongo wakoreraga gasutamo i Goma nyuma yo kwicwa mu mwaka wa 2007 azira kwanga kurya ruswa. Uwo muhango wabereye i Roma muri Bazilika ya Saint Paul Halles les Murs, uyoborwa na Karidinali Marcelo Semeraro ushinzwe gutangaza abatagatifu. Ubwo yicwaga, Floribert yari yanze ko ibiribwa bitujuje ubuziranenge byinjizwa i Goma n'ibico by'abagizi ba nabi byakoreraga hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Kinshasa ibivuga. Leta ya Kongo yavuze ko kugirwa umuhire kwe ari ikimenyetso gikomeye cy'ubutwari n'umunyangamugayo, ihamya ko ari urugero ku rubyiruko. Floribert yiyongereye ku bandi banyekongo batatu bamaze kugirwa abahire barimo Marie Clementine Anuarite, Nengapeta na Isidore Bakanja. Abari mu muhango wo kumugira umuhire bemeza ko ari urugero rukomeye rw'uko umuntu ashobora kubaho ataryarya, akanga ruswa, kabone niyo byamusaba gutanga ubuzima bwe. Indi nkuru rero twakomozaho, ndagira ngo tubabwire uburyo rwose igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye gutoneshwa gihabwa ibikoresho. Urabizi ko bagiye babaha indege z'intambara za Sukhoi 25 zipfa ubusa, babaha drone z'amasi H-4 zipfa ubusa, hari n'izindi ntwaro zatumijwe zitararashwe zashimutiwe hano i Goma, urabizi. Ariko mu mpera z'icyumweru gishize, nk'uko mbona amakuru ari ahangaha rwose abitangaza, yego, biravugwa ko leta ya Kinshasa yashyize ku mugaragaro, yaguze izindi ndege ebyiri nshya zifashishwa mu gutwara abantu n'ibikoresho. Ni umuhango wabereye mu murwa mukuru Kinshasa, uyobowe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo, ari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo hamwe n'abasirikare bakuru batandukanye mu gihugu. Izi ndege zahawe amazina y'abasirikare b'intwari bagize uruhare rukomeye mu mateka y'igihugu, aribo Generali Mahele Lieko Bokungu ndetse na Generali Mulumba Nyunyi. Ngo gushyira amazina yabo kuri izi ni uburyo bwo kubibuka no kubaha icyubahiro. Gushyira amazina yabo kuri izi ndege kabisa, mu buryo bwo kwibuka no kubaha icyubahiro mu gihe bari bakiri mu mirimo yabo, uburyo bagaragaje ubwitange n'ubutwari. Izi ndege rero nshya zitezweho gufasha mu kongerera igisirikare ubushobozi bwo kugenda no kugenzura ibice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane mu bihe bigoye by'intambara no mu gihe cy'ubutabazi. Binyuze muri iyi gahunda, leta irashaka gushyira imbaraga no kongera ubushobozi bwa FARDC mu bya gisirikare ndetse no mu mikorere ya buri munsi. Nk'uko bitangazwa n'inzego za leta zishinzwe umutekano, izi ndege zizagira uruhare rukomeye mu gutwara abasirikare mu guhuza ibikorwa hagati y'amazone atandukanye no mu igenzura rya hafi ry'ubutumwa bwa gisirikare ku butaka bunini igihugu gifite. Ibi bikorwa biri mu murongo wa gahunda ndende ya Minisitiri Guy Kabombo Ngandiyavita uyoboye Minisiteri y'Ingabo, aho mu minsi ishize rwose uyu muyobozi yatangije imishinga minini igamije kongerera ingabo ubushobozi. Muri iyo mirimo harimo gusana no kuvugurura ibikorwa remezo bya gisirikare, kongera umushahara w'abasirikare, gusubiza ku murongo ubwato ndetse n'amasare y'igisirikare gikorera mu mazi ndetse no kubaka ibigo bishya bya gisirikare. Minisitiri Guy Kabombo Ngandiyavita anagaragaza ubushake bwo guteza imbere imibereho y'imiryango y'abasirikare mu rwego rwo kubaha icyizere no kongera ubushake bwo gukorera igihugu. Ibi byose rero bigaragaza impinduka leta ya Kinshasa iri gushyira mu bikorwa mu rwego rwo gushyigikira no kongerera ubushobozi igisirikare cyayo, cyane muri ibi bihe ihanganye n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunyarukire ku kibuga cy'imirwano Bwana Nsanzimfura, duhere i Rucuru. Yego, ni imirwano yongeye kubura hagati ya AFC M23
ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abazalendo. Ni urugamba rukomeye rwazindukiye mu bice bikomeye cyane byo muri teritwari ya Rutshuru muri Kivu y'Amajyaruguru hagati ya M23 nyine n'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'abazalendo. Kugeza ubu ngubu magingo aya ngaya imirwano yubuye hano muri teritwari ya Rutshuru yateje ubwoba bwinshi, kuko mu gitondo cyo ku cyumweru kuwa mbere tariki ya 16 Kamena 2025 nibwo iyi mirwano yabaye, yari ihanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe ya wazalendo n'aba FDLR ndetse n'imbonerakure zituruka mu ishyamba rya Kibira mu Burundi. Magingo yanga amakuru aravuga ko mu bice byabereyemo imirwano ni ibice bya Busumba, Bunkuba ndetse n'ahitwa Busumba nyine. Aha rero Bunkuba ni mu birometero 10 byonyine uvuye muri centre ya Mweso yo muri groupement ya Bukombo muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rutshuru. Amakuru atandukanye aragaragaza ko humvikanaga urusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje kuva ku isaha 12 z'igitondo. Ni imirwano kandi yanatumye abaturage benshi baturiye muri utu duce bahunga, kuko berekezaga ahitwa Buhumbira no mu bice byo muri teritwari ya Masisi ituranye n'iyi Rutshuru yaberagamo imirwano. Urugamba rwabaye rwasize kandi rwakurikiye urundi rumaze icyumweru ruhabaye, wabitubwiragaho ku munsi w'ejo. Urugamba rumaze iminsi rubera hano i Rutshuru rwagabiyemo ibitero biremereye cyane ku birindiro bya M23 n'ubundi birangira M23 isubije inyuma ibi bitero. Biravuga ko rero mu cyumweru gishize n'imirwano yanabereye ahitwa Kansiro no mu gice cyaho giherereyemo n'ibitaro bya Kansiro ndetse n'ibitaro bigirwaho ingaruka n'ibi bisasu. Ubwo si Katsiro yego Kansiro ni Katsiro yego. Ni imirwano nyine yanasize ku bitaro bya Katsiro hagabirwa ibitero karahabutaka. N'ubundi iyi mirwano iri kubera hano muri Rutshuru irashyishyira ko cyangwa biragaragara ko M23 n'ubundi ibice byose yamaze kuba ibyibikaho yarwaniyemo, nubwo abazalendo bari bagerageje kubyisubiza, kuko magingo yanga mbona ibice bitandukanye ubundi byagiye biberamo imirwano n'ahitwa Busumba n'ahitwa Bunkuba. Ahangaha n'ubundi bashaka kuyisubiza kugira ngo bibahereze inzira yo kwerekeza muri centre ya Mweso muri groupement ya Bukombo muri sheferi ya Bwito. Aha Bwito n'ubundi naho byari kubahereza inzira yo kwerekeza muri centre ya Rutshuru, bakaba bayifata, ariko kuba bahise basubizwa inyuma bakiri aha Busumba navuga ko byaba murare yahise ishira, donc nyine byabaciye intege bikomeye cyane kuko barashweho bikomeye cyane. Ndetse amakuru anavuga ko abaturage bahungiye Masisi bavuga ko ibice bahungiyemo ari ibice bitekanye, kuko bahungiye n'ubundi mu nkengero, ariko ni muri teritwari ya Masisi n'ubundi ituranye n'ino Rutshuru. Hanyuma sinzi niba ari byo koko, ariko ashaka kuba yarazize itangazo ashyize hanze risa nk'irigaragaza ko yifatanyije na M23, ariko byaje kumugiraho ingaruka. Yitwa Generali Kabido wa FPPAP cyangwa se ni FPP Abajyarugamba. Uyu rero uyise generali, ariko aba autoproclamé kubera ko kugira ngo arikorere rwose biba bigoye, baba barayihaye. Ni umuyobozi rero w'umutwe witwaje intwaro FPP, akaba ashinjwa gufatanya n'inyeshyamba za 23. Yatawe muri yombi ndetse ngo byabaye kuwa kane nibwo yafunzwe. Yatawe muri yombi rero tariki 12 Kamena kuwa kane i Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko umuhuzabikorwa w'abakorerabushake bashinzwe kurengera igihugu VDP Wazalendo amajyaruguru hano mu majyaruguru ya Kivu yabitangaje, umuyobozi w'inyeshyamba yajyanywe i Beni mbere yo kwimurirwa Kinshasa. Ubu ari i Beni ariko agomba kwimurirwa Kinshasa, naho akajya gusobanura ivyari byo. Ifatwa rye rero ngo ryakiriwe neza n'abaturage benshi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, bamufata nk'umuhemu wagambaniye igihugu, nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net ivuga. Bamwe mu baturage ba Rutshuru babihamya baragira bati, kuva intambara y'ubushotoranyi yatangira, Kabido yakekwaga gukorana n'inyeshyamba za M23, bivuga ko yaba yaroroheje iterambere
ryayo mu bice byinshi nka Bunagana, Rucuru Centre ndetse na Kanyabayonga kugira ngo yibonere amafaranga. Uwahoze ari umufasha w'ingabo za Congo FARDC mu kurwanya M23 yitwa Kabido, izina nyaryo akaba ari Kasereka Kasiano, yatunguye rubanda atangaza ku mugaragaro ko ashyigikiye M23 ku itariki ya 7 Werurwe uyu mwaka wa 2025 mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi we ari we Augustin Darwin. Igisirikare cyahise cyamaganira kure iri tangazo cyamaganira kure mu by'ukuri kugira impu ebyiri kwe bishingiye ku nyungu zijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uku kwisubira bivugwa ko kwateje amacakubiri akomeye muri uyu mutwe. Abenshi mu banyamuryango ba AFC M23 ba FPP murambabarira ngo banze iki gikorwa, bavuga ko ari ukugambanira ubusugire bw'igihugu. Uyu mutwe twaje intwaro FPP ukorera mu turere twinshi two muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, ubushinjwa buri gihe icyaha cyo guhohotera abaturage nyamara ugifatanya na FARDC. Ibyo byaha ntibyavugwaga, ndavuga rwose FPP igifatanya na FARDC ntabwo yavugwagaho ibi byaha. Yego. Butembo rero yes, teritwari ya Rubero, tuvuye Butembo, aha ni Butembo nyine niho FPP uyu Kabido yafatiwe. Hanyuma reka tunyarukire n'ubunini Rubero, haravugwa imibare itari mike y'abantu bamaze kwishwa n'umutwe wa ADF. Yego, n'abantu barenga 1500 bamaze kwishwa n'umutwe wa ADF muri Rubero mu gihe cy'umwaka umwe gusa, amezi 12. Umwaka urihiritse rero izi nyeshyamba z'umutwe w'iterabwoba ADF naru zirwanya ubutegetsi bwa Uganda zigabye ibitero simusiga ahitwa Maikengu muri groupement ya Bapere mu majyaruguru ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Societe civile yo muri aka gace itangaza ko iki gitero cyagabye mu bihe bitandukanye, ndetse ngo ni ubwicanyi bukomeye cyane ubwo bukomeje no kuzamuka no gufata indi ntera ndetse no kwigarurirwa mu bice byinshi kw'izi nyeshyamba. Rero magingo ngaya abasaga 1500 bamaze gupfa mu bihe bitandukanye mu mwaka. Witwa Fisto Kabunga cyangwa Kabunga ni perezida wa societe civile yahitwa Njiapanda na Mongrejipa. Avuga ko rero ubwo bwicanyi bwatangiye tariki ya 12 Kamena 2024 ubwo ADF yateraga Maikengu, aha ni muri groupement ya Bapakompe igahitana abantu 43. Uwo ni wo munsi wari itangiriro ry'ubwicanyi. Yego, Bapakombe, yego. Uyu ni wo munsi wari itangiriro ry'ubwicanyi bwahitanye abasaga 1500 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Rero ni hohoterwa ryakomeje kugenda riba ryinshi kuko abagirirwa nabi mu bice bitandukanye bari bamaze kugera ku kigero cyo hejuru, kuko bivugwa ko magingo ngaya ahangaha muri teritwari ya Rubero ni imwe muri teritwari nazo zikomeje kurangwamo n'imitwe yitwaje intwaro kandi ihungabanya umutekano w'abaturage. Uyu Kabunga avuga ko rero guhera ubwo ibi bitero by'inyeshyamba za ADF naru byakomeje gufata indi ntera, abaturage bicirwa, abandi baburirwa irengero n'imitungo yabo irasahurwa. Ibyo bitero byibasiye cyane cyane abaturage basanzwe batuye mu duce dutandukanye two mu majyaruguru ya Rubero, aho bamwe bahisemo guhunga abandi bahitamo kubaho mu bwihisho. Mu gihe abantu barenga 1500 bamaze kugwa muri ibi bitero, hari n'abandi batabarika bamaze guhunga kuko ingabo za ADF cyangwa uyu mutwe w'iterabwoba n'inyeshyamba. Ibi bikorwa rero bya ADF bisigaye bifatwa nk'intambara irimo gukorerwa abaturage b'inzirakarengane, aho abaturage rero basigaye batinya no kunyura mu mihanda rusange kubera gutinya guhura n'ababicanyi. Societe civile yanagaragaje impungenge z'uko leta ikomeje guterera agati mu ryinyo kuri iki kibazo, nk'uko rero Kabunga abitangaza ngo kuko abaturage bamaze nabi kandi bari kwicirwa ku bwinshi. Imiryango rero iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abaturage ubwabo bakomeje gusaba leta ya Kongo ndetse na Tshisekedi kongera ingufu mu bikorwa byo kurwanya ADF mu gutabara abaturage no gusubiza icyizere cy'umutekano muri Rubero. Ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera mu gihe inzego za politike zitagaragara
zitagaragaza ubushake bwo kubungabunga ubu bwicanyi, ibintu abaturage babona ko nta gikozwe mu minsi iri imbere bashobora kurimbuka burundu kubera ibi biri kubabaho muri rusange. Mm. Hanyuma rero muri Kivu muri Tanganyika muri Tanganyika ni mu ntara ya mu ntara ya Tanganyika. Reka turebere hamwe amakuru ari guturukayo muri teritwari yitwamo Moba ni muri Tanganyika. Urumva ahangaha Moba niho havuzwe mu mpera za Werurwe abarwanyi ba M23 ko basesekaye ndetse ko bari gukora amapatrouille. Gusa haravuga inkuru mbi inatuma abo ku ruhande rwa Kinshasa babeshya bavuga ko yaba ari M23 yakoze aya marorerwa. Yego. Muri Moba mu ntara ya Tanganyika hiciwe abantu 318 bicwa n'umutwe witwaje intwaro ukorera muri iki gice. Ese uyu ni umutwe ko ntiwavuzwe izina. Moba ni teritwari yo muri Tanganyika isanzwe ifite agace kitwa ngo ni Byura. Aka gace kahoze gateyemo ingo z'abanyamulenge zibarirwa mu bihumbi kuva mu myaka yo hambere, aho zaje kuhakurwa n'intambara zo mu myaka y'1997 bongera gusubiriye imurenge muri Kivu y'Amajyepfo aho bari baraje bava icyo gihe. Abenshi mu bari barahungiye muri kariya gace basobanura ko bari barajyanyweyo hanini no kuragira inka zabo, ubutunzi rwose abanyamurenge basanzwe bashyira imbere cyane kuruta ubundi ku isi. Hanyuma rero aho Imoba amakuru agaragaza ko mu ijoro rya tariki 14-15 Kamena 2025 umutwe w'inyeshyamba ugakoreramo wakiciyemo abantu 318. Yego. Ni amakuru yashyizwe hanze bwa mbere n'umuyobozi mukuru w'inteko nshingamategeko ya Congo Vital Kamerhe, akaba yagize ati Imoba umukuru w'umutwe witwara gisirikare yatuye umujinya ku baturage arabica mu ijoro ryo ku itariki 14 Kamena, yishe abaturage 318. Ibi mu nteko nshingamategeko ntidushobora kubyihanganira. Nubwo aya makuru yatangajwe n'umutegetsi wo hejuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko ntiyasobanuye neza uwo mutwe wakoze ubwo bwicanyi. Kimweho rero yavuze ko ubu bwicanyi bwakorewe abaturage ba Moba bwakurikiwe n'uruzinduko Minisitiri w'Ingabo za Congo aheruka kugirira mu ntara ya Tanganyika. Hanyuma ikindi ni uko muri urwo ruzinduko yatunze agatoki imitwe y'inyeshyamba ikorera muri icyo gice. Ku rundi ruhande amakuru ava Imoba aka kanya yagaragaza ko ubwicanyi bwabereye ari isubiranamo ry'amoko hatuye. Agira ati abantu 318 biciwe Imoba mu ntambara yo gusubiranamo kw'amoko yaho. Imihana igera kuri 20 iratwikwa yahindutse umuyonga. Ubwo yavuze imihana 20 yatwitswe yavuze inzu z'abaturage. Urumva harimo imiryango. Mu Burundi rero impunzi y'umunyarwanda yicishijwe icyuma hafatwa abanyekongo. Bwana Nsanzimfura tubwire ibi byagenze bite, byabereye he, byatewe n'iki mu by'ukuri? Yego, ni impunzi zigera kuri 3 z'abanyekongo zatawe muri yombi mu rwego rw'iperereza kuri ubu bwicanyi. Rero biravugwa ko bwakozwe mu ijoro ryo ku ya tariki ya 11 Kamena. Rero uyu mwana wahohotewe witwa Yusufu yagabweho igitero hafi y'ikigo cyitwa ku Muheto hafi y'igipolisi. Rero hafi y'igipolisi gitanga umutekano mu nkambi ya Kavumu iherereye mu ntara ya Cankuzo. Yego, abatangabuhamya rero benshi bavuga ko uyu musore yari atashye avuye ku kazi ku kabari na resitora biri hafi aho. Ubwo rero yagabwaho iki gitero n'abamuteye. Nyuma rero yo kumukubita bamukubise mu buryo bukomeye cyane, banamutera ibyuma, yahise ajyanwa mu bitaro bya Ruyigi ari naho yapfiriye nyuma y'amasaha make ahagejejwe. Rero umwe mu nshuti ze yadutangarije ko magingo aya ngaya uyu Yusufu yari umuntu ngo utuje wubaha ndetse akubaha n'abantu bose, ngo yakoranaga umwete kugira ngo yikure mu bibazo ndetse ngo agaragaze ko ashaka impinduka. Rero abakekwaho icyaha 3 bamaze gufatwa, deja batawe muri yombi n'igipolisi cy'u Burundi mu rwego rw'iperereza ngo rikomeje kuri ubu bwicanyi.
n'impunzi 3 z'abanyekongo zamaze gufatwa. Iyi nkuru kandi ikomeza ivuga ko kugeza ubu ngubu Youssef yashyinguwe ku wa 13 Kamena imbere y'imbaga nini y'abari bamuherekeje cyangwa bari bamutabaye. Inkambi ya Kavumu kuri ubu ngubu icumbikiye impunzi zirenga 18,000 ziganjemo izavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngo harimo n'abanyarwanda n'impunzi zavuye muri Sudani y'Epfo nazo ziriyo hano. Yego, mu Burundi rero tuvirayo rimwe tubabwire ko Padiri Butoyi Paul umusaserdoti wa Kiliziya Gatolika i Bujumbura yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano mu Burundi azira misa yasomeye imbere y'imbaga y'abakristu ba Kiliziya Gatolika bari bitabiriye misa yo ku cyumweru tariki 15 Kamena. Padiri Butoyi usanzwe atuye muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge ari naho Kiliziya Gatolika yasomeyemo iyo misa iherereye. Amakuru avuga ko rwose muri iyo misa yayisomye ahanini ahamagarira abakristo Gatolika gukomeza ubumwe no kwirinda ibibatanya. Yagize ati ibitanya abarundi byose n'ingaruka zabyo zose n'umwanda n'umunuko gusa, abana b'Imana bakwiye kubyamaganira kure. Yakomeje agira ati twabonye itotezwa ry'abakandida batavuga rumwe rwose twabonye itotezwa ry'abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi, iterabwoba ryakoreshejwe mu duce tumwe na tumwe hamwe n'irondabwoko ryagaragaye ku rwego rwo hasi no hejuru hagati mu buyobozi. Ubutumwa bwa Padiri Butoyi Paul yatangiye muri misa bwahise bukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga n'imbonerakure, nyuma buza guhindurwa icyaha ari nacyo cyatumye atabwa muri yombi arafungwa kuri iyi nshuro. Ibi bibaye mu gihe idini Gatolika mu Burundi ritahwemye kunenga cyane ibikorwa by'imbonerakure zagaragaje mu gihe cy'amatora, mu bihe by'amatora yo guhohotera gukabije abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Kiliziya kandi yanakanguriye leta gushyiraho uburyo bwo gukosora ibitagenda neza kugira ngo abarundi bose bumve ko barinzwe kandi batekanye. Ni mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko amatora yagenze neza kandi byaravuzwe ko yabayemo uburiganya bukabije, aho abakorera mu kwaha k'ubutegetsi baherekezaga abajya gutora mu kumba k'itora, abandi bagasanga bamaze gutorerwa. U Rwanda ndetse na Tanzania bafatanyije batangije urugendo rw'ubufatanye kabisa bugamije rero gukemura ibibazo byo ku mupaka byose. Tanzania n'u Rwanda byasize umukono ku masezerano y'ubwumvikane agamije gushyira ho imipaka mpuzamahanga hagati y'ibihugu byombi. Rero ni umupaka wa Tanzania n'u Rwanda ureshya n'ikirometero 230. Aya masezerano akurikira umwanzuro w'inama ya komite ishinzwe tekinike GTC yabereye Ngara mu karere ka Kagera, aho impuguke z'ibihugu byombi zateraniye mu cyumweru gishize kugenzura no gusuzuma ibibazo byambukiranya imipaka. Aya masezerano yashyizweho umukono na Hamdini Musu ni umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi n'amakarita muri Minisiteri y'Ubutaka. Hamduni Mansur ni umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi n'amakarita muri Minisiteri y'Ubutaka n'imiturire, utibagiwe n'iterambere ry'imiturire ya Tanzania. Rero hari n'uwitwa Abel Buhungu wari uyoboye intumwa z'u Rwanda akanaba na ambasaderi w'u Rwanda muri Sudani. Nyuma yo gushyira umukono ku masezerano nk'uko amakuru abivuga, uyu Mansur yashimiye ibyagezweho kandi yashimangira akamaro ko gushyira mu bikorwa imyanzuro nk'uko byemejwe. Yanagaragaje ko afitiye icyizere iyi mihate izateza imbere ubufatanye no guteza imbere kubana mu mahoro hagati y'ibihugu byombi. Ambasaderi Buhungu yashimangiye ko u Rwanda rwiyemeje kugera ku ntego
zumvikanweho, yego anagaragaza ko yizeye imirimo ikomeje kandi avuga ko ibihugu byombi biri mu nzira zo kugera ku ntego bihuriyeho. Mu rwego rw'ibikorwa bya GTC rero, intumwa zagenzuye neza ibice by'ingenzi by'umupaka wa Tanzania n'u Rwanda, guhera ku mupaka wa Mafiga Matatu hano Kasange, aho umugezi wa Kagera uhurira n'umugezi wa Mwendu, ugakomeza muri Rusumo aho uruzi rw'Akagera ruhurira n'umugezi wa Ruvuvu. Hanyuma ubugenzuzi bwari bugamije gusuzuma imiterere y'umupaka, iterambere rikomeje n'imiterere y'ibikorwa by'abantu ku mupaka. Iyi gahunda ijyanye n'amabwiriza y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, asaba ibihugu byose bigize uyu muryango kugaragaza imbago no gukomeza imipaka mpuzamahanga bitarenze mwaka wa 2027 mu rwego rwo guharanira amahoro, umutekano n'ubufatanye bw'akarere. Leta ya Afurika y'Epfo yashimangiye ko ihangayikishijwe n'ibitero igisirikare cya Israel giherutse kugaba kuri Iran, igaragaza ko ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga n'ubusugire bw'iki gihugu. Ni ingingo yagarutsweho n'umuvugizi wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo yitwa Crispin Crispin yavuze ko ibyo Israel yakoze bihangayikishije kuko ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga. Ati ibi bikorwa biteye impungenge zikomeye ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga akubiyemo n'ihame ry'ubusugire, kutavogera ubutaka bw'ibindi bihugu ndetse no kurinda abasivile, byose biri mu mahame ya Loni n'amategeko mpuzamahanga ku kiremwamuntu. Yakomeje yihanganisha ubuyobozi bwa Iran ndetse n'abaturage bagizweho ingaruka n'ibi bitero. Ibitero Fili yagarutseho nibyo Israel yagabye muri Iran kuwa gatanu tariki 16 Kamena 2025, byahitanye abasirikare bakuru b'iki gihugu barimo Hossein Salami wari umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu. Intambara yeruye hagati ya Israel na Iran yatangiye ku 13 Kamena uyu mwaka. Israel igaba ibitero ku bikorwa remezo bikora ingufu za nuclear muri Iran ndetse yica abasirikare bakuru n'abahanga mu gutunganya izi ngufu benshi. Nta masaha yashize Iran nayo yahise itangira kwihorera ikoresheje ibisasu biremereye ifite. Israel yishinja Iran umugambi mubisha wo gushaka kuyirimbura binyuze mu gushyigikira imitwe itandukanye yirwanya. Si ubwa mbere Afurika y'Epfo igaragaza